Kapitel 13. Deepe Jefeelen. Heilige Geest weet al, bij jeder cultuur en jeder generation tätig. Hij weet wanneer weer te breken, wanneer werken te doen, wanneer te reden en wanneer stil te zijn. Hij kan in irgendeine laag, te irgendein mens zijn leidend hart reden. Daarin zal we unbedingt was en God zijn gevallen aan ons. We moeten leren hoe Heilige Geest zijn stem te horen en zijn leiding te volgen. Wanneer we Heilige Geest zijn leiding volgen, bruk we niet schwaar schaffen om zijn vandaag te worden. We worden dat al zijn. Du hast een diepet verlangen van Heilige Geest geleid te worden. En dat verlangen komt van God. Hij heeft die zo gemaakt. Dat du wist die aan hem lenen voor aanleiding. En hij heeft een weg voor die gemaakt. Waar du jeder dag de rechte richting krijgen kost. De rest zo te zeggen, aber viele zijn erg geleerd worden over wat we van God hier. Zij zetten zich raam en luren naar een boodschap wat aan een waldje geschreven wordt. Een profetische woord van een andere gläubige, een buitenewangelige gelegenheid, wat moet een opene deur van God zijn, of irgendein buitenewangelige teken. God kan zich wählen op irgendein van die wegen die te reden. Aber de Wahrheit ist, dat hij waarschijnlijk niet wordt. Heilige Geest zijn leiding komt gewöhnlich nicht van buiten, zoals van een teken of een wunder. Dat komt gewöhnlich van binnen. Wanneer ik oprecht zeggen zal, de meeste tijd van mij weer mettelt, wat ze geloven Heilige Geest zijn leiding is, zijn ze weit uit. Als ik met Sally spazier, zum Beispiel, dan zegt wer zu mij dat God had gezegd dat zij weer niet de rechte Meal voor mij. Wanneer ik had nu een teken van buiten gezegd, dan wird mij dat waarschijnlijk op den rechte weg geleid hebben. Ik kan aber nu jaren van de schijne echt klar zeggen dat die persoon weer ganz erg. Ik zie dankbaar dat ik zelfs nu Heilige Geest zijn leiding krijg en de beste entscheiding van mijn leven maak. Meerdere andere Mal, wenn Menschen in mijn leven ingeredet hebben, zie ik me zeker dat wat ze zeggen komt van God. Aber dat is wichtig, dat te onderscheiden. Menschen worden veelmaal van ihre ene gedanken en Jefeelen geleid, leven als van Heilige Geest. En God wil ook niet hebben, dat we ons op andere mensen verlaten zullen, om van hem leiding krijgen. Hij wil hebben zullen gelijk van hem hier gaan. Dat geestelijk vandaagse leven heeft met te doen met Heilige Geest zijn aanleiding en die kennen en vertrouwen leren. En los het rooddagsel. Heilige Geest wordt je op een zeer persoonlijke weg leiden. Nogmaals komt de leiding durch het woord, wanneer Heilige Geest Bibelvers in den Kopf aanbrengt, während den dag. Aber hij leidt die en nog een weg, einer die door zeer naturaal verzelst komt. Sprecher 20:27 sagt, de Geist vom Mensch ist dem Herrn sein Teuchlicht. En er siegt alle innerlijke poorten, bad unge am Buck, uit dem Englischen genomen. En onder weer, du kannst veelmaal Heilige Geest zijn leiding diep en die Buck veilen. Een dag als ik naar huis voer voor mijn arbeid, had ik zo'n gevoel. Mij speelt zich immer ware zo, dat ik zal terug naar de arbeid voer. Ik wist aber, dat Sally en de Tjenja wachten op mij voor onkas. En daarweg schoof ik den gedanken bloos te zien. Aber zoveel nodig aan thuis als ik kwam, zoveel sterker wordt het gevoel. Dat wordt nog sterker als ik op de opvatten optreed. En dan entscheid ik mij terug te voeren, wanneer ik ook wist dat ik dat moet erklären laten wanneer ik naar huis kwam. Op mijn weg terug hield ik bij een rode lichtstal, als ik zag dat voor mijn koor een los het rooddagsel voorbij vloog. Eerst checkte ik bloos waar dat kolde. Dan vond mijn verstand aan te schaffen. Van wat kwam dat? Ik checkte alleen de gas en zag dat een sportkoor en een oude koor weer grootsferig pato weer topgeknald. Ik hupste mijn koor uit en ran naar een van de vaders om zijn wat geworden weer. Als ik zag dat Arno's wat slimmetje geworden weer, rande ik naar de andere koor. Die vader zijn kop weer hingen geleend. Hij ademde niet. Zijn huid leidde bij het graf en hij had geen puls. Als een uitgeleerde ambulancearbeider wist ik nu wat te checken. En ik kon klaar zijn dat deze man weer voets gestorven. Ik hoorde hem eenmaal en hem na en zei, leef in Jezus zijn naam. Krijg dan veel ik dat mij weer op de schouder klappert. En ik draaide mij om en zag twee ambulancearbeiders met ihre zaken hingen aan mij rijden. Ik kende hen goed. Ik had hen sogar geleerd als paramedicus. Ik stopte ze en checkte waar ze aan bij de ambulance kregen.
Zij spoorde zich naar het hospital waar ik schaft. En ik kwam hingeraan. Als ik bij dort kwam, zag ik dat ze schafte niet aan zijn des vooruitreden om leven te krijgen. En dat verschrok me. Ik vroeg de ambulancearbeider waar ze des mens op een weg bediend hadden. Dat schijnt ze dachten dat we bloos nog een gewöhnliche dag, gewöhnliche arbeid. Hij was nog bewusteloos, aber als zij aan bij accident neergezien hadden, ging zijn hart normaal en hij ademde. Ik had zijn puls om hals neergezien en een paar seconden verder de ambulance door weer, en ik wist, door weer niets geweest, door weer klaar wat buiten gewöhnlich passiert. Later werd es morgen 6 Uhr im Hospital angebracht. Hij leeft, aber hij kon niet vertalen, wegen de knal had hem te zeer verlaatst. En de nächste dag bezocht ik zijn stoel jedes Mal wat ik kon, om te hem vertalen. Meestens vertaal ik van Jezus en de schijnheid van God. Ik wist niet meer wat hij me verstaan kon. Zo ik vroeg hem eenmaal te planken wanneer hij nee zei en tweemaal voor ja. Hij kon me horen en aan deze weg antwoord geven. En als ik hem vroeg als hij zijn leven aan Jezus geven wil, plankt hij tweemaal. En ik kon hem een gebed leiden. De nächste dag kwam ik terug, toen wieder met hem vertalen. Aber hij was weg. Hij was die nacht gestorven. Ik weet niet waarom de man niet geheeld wordt, aber ik weet dat ik hem im Himmel zijn wil. Wegen God geeft genoeg droom om des man, te mij zei mijn koor om te wengen, grootshandheid, dat hij niet sterven wordt, voor hij niet alleen het krijgen wordt zijn leven naar Jezus te geven. Heilige Geest leidt ons, die mensen wem hij zo leeft, te erreiken, en dat is wunderschön, wanneer we dort gaan een pot van zijn. Ik zie me zeggen, du hast veel ervaringen gehad, wo Heilige Geest die durch een Deepetje veel leidt. We hebben alle. Aber de trouble is, dat veelmaal waar we dat niet aan. Wanneer ons in deze weg geleid wordt, ween dat is zo normaal en dat komt zo vanzelf. En door ween verliezen we gelegenheid, mensen te reiken in onze dagelijkse levens. Aber van Heilige Geest geleid worden is niet diep en zwaar. Dat meint bloß gehoorzaam te zijn, wanneer hij ons innerlijk een bed aantoekst. Wat weet du, als een diepetje veel en innerlijk het aantoeksen van Heilige Geest is? Hier is de klare proef dat het ving. Du wirst de vrede hebben. Wanneer du vrede fällst über die Richtung, wo du spürst, dass Gott dich handelt, dann bleib beim Gehen. Wenn du nicht vrede fällst, ist so was durch. Dat geht schein, anfangen mit Heilige Geist zu schaffen. Wenn du glaubst, dass du von ihm hörst, sei das no. Wenn die immer wahre wem im Sein nennt, dann fang die Person ab. Benehm die nicht fremd door sei bloß, ich dacht von der an die. En sei wat die terug sei wordt. Die Person macht een schwere dag haben. Oder die macht die mal zu sprechen. Heilige Geist wird die vielleicht nicht jeder Tag eine Offenbarung geben über jemand, aber bleib beim Eiwe. Du wirst lernen, dort zu unterscheiden, wenn du von ihm hörst. Wenn du spürst, dass du von Heilige Geist hörst, mag da nicht was Großes von. Folg bloß die Lehrung und lass sich dort uitweisen, wo Krieg dort ist. Wenn Heilige Geist die lehrt, wird er die noch Wahrheit lehren. Ich leid mal durch ein Freund 2 Brüder kennen, wem es Geschäft sich über die ganze Welt verspreid hat. Sie leiden jeder verschiedene Teile von das Geschäft. Sie waren beide junge Christen, und als sie mir die Vision für ihre Company verleicht haben, vroegen sie mir, als ich mit mir beten über ihr Geschäft. Ich deed dat wellig. Und als ich bete für Weisheit und Richtung, fang ich an zu feilen, dass da was aardig wird. Ich hatte ein starkes Gefühl, dass da wer von bijna Ding deed, was das ganze Geschäft in den Grund bringen kann. Ich nehme die Chance an und sehe, während wir beten, krieg ich das Gefühl, und ich mag ganz ehrlich sein, aber ich glaube, da ist wer ein Jünger schafft, der die ganze Geschäft wird keine doornemen, wenn jeder nicht mit denen war. Und ich glaube, je weet al wer het is. Vielmaal, wenn ich das mitteil, was Heilige Geist mir sagt, krieg ich meine Einzelheit. Aber ditmaal wird das alles, was ich krieg. Dat weer genug. Die 2 Männer schickten sich sich an und stunden zu, dass sie wussten, von wem ich vertal. Dat weer schwor. Die Verste von den Finanzen weer. Die Leitung wie reich was. Und das wordt in den nächsten Weken en Monaten noch klar. Ich sehe das op zo'n Weg, dass ich das wohl auch könnte sehen sagen, wenn sie das nicht gestanden haben oder gesagt haben. Ich weiß nicht, was du meinst, aber wir waren da noch abpassen.
Aber so schön, als die weer über meine Lappen kämen, wie het klar, dat sie gut wisten van wem ik red. Wanneer du eine Anleitung von Heilige Geist fällst, dann wird immer auf natürliche Weg mit, ganz normal. Wenn die Anleitung nicht reich ist, wird keine geistliche Vertal die noch reich mag. Wenn es reich ist, wird die Wahrheit genug sein, dat die Menschen het leven worden. Ik heb uitgevonden dat zoveel dollar wie proeven wordt onnormaal het op te brengen, zoveel weniger erfolgreich is dat. In werkelijkheid, wie moeten bloos Heilige Geest laten dat doen wat hij door doen wil. Du kannst op een krachtige weg en een geschäftswelt geleid worden, aber op zo'n weg, dat ze die niet misstuurs worden wie een Entscheidungen maken. Wanneer du in een meeting bist, das nächste Jahr zu planen für dein Geschäft und Gott dir das ehrlich sagt, dass da was ganz arg ist, brauchst du nicht abstehen und sagen, Gott sagt zu mir, dass das eine schlechte Idee ist. Wenn du dort ist und arg bist, und wir sind alle noch mal arg, worden sie die in religiöses Eweischoten an oder du wirst schon machen so lauten, als wenn Gott sich nicht einig ist und sich nicht entschließen kann. Sei bloß, dass du hast ein schlechtes Gefühl an deinem Magen über die Plans. Geschäftsleid verstehen den Bock. Wenn sie danach verweg gehen und die Plans sehr schlecht drehen, dann das nächste Mal, was du sagst, dass du ein schlechtes Gefühl an deinem Magen hast, werden sie die hören. Lothar, wenn sie das merken, dass deine Gefühle an dem Magen viel mehr reich sind, werden sie die Frage, wo du das ist. Und die Idee wird aufsehen für die, deine Geschichte mitzuteilen. Wie macht auch kapos, dass wir uns die besondere Weg, wat Heilige Geist durch uns schafft, nicht tun, als wenn bloß wir die Brücke können. Ich sehe einen Prophet, sagt einer. Ich sehe den beste Vermittler, sagt der andere. Aber wir sind alle, so als Propheten, Heiler, Vermittler und Gebetskrieger, wie ein Heiliger Geist in uns alle lebt. Und er will durch uns andere Menschen anschieden, aber auf seinen Weg, als er kann. So als der Apostel Paulus, der Gläubige in Korinth denken hat und sagt, dort wichtig ist nicht durch wem Heilige Geist schafft, aber dass Menschen gerat werden. Paulus mögt das sehr klar, als er sagt, streeft ernstlich nur die Gabe, die das meiste hat. 1. Korinther 12, 31. Wenn du wem helfen willst, ist der beste Weg mit Heilige Geist zu schaffen auf seinen Weg, wird in dem Moment die Person ihr Bedürfnis erfüllt. Das beste Ding für eine kranke Person ist Heilung. Zum Beispiel, so wenn du die als ein Prophet verstellst, hält die das trägt. Heilige Geist will die eine Minute brauchen zum wem heilen und die nächste Minute zum wem die Wahrheit mitteilen. Du wem blieb op und er wird frei bleiben das zu tun. Hör ich bloß. Ein anderes Mal, als ich diese Deepe Jefeelen-Anleitung erfuhr, als ich bei einem Accident in Äwasat war. Als ich alles beobachte, kam ich bei einem verletzten Mann, der auf sein Bauch lag. Ans Team hat sein Neck festgemacht und alles reit mam auf das Braten abrollen, aber für eine Ursache genau seine Mau, während ich nur das kam. Ich frug ihn, dass sie wieder abhören mit was sie deden und trok mich Handschuhe an. Ich lang meine Hand in sein Bauch und fiel langsam von boven rauf. Und ich fiel dat sein Bauch weer ganz verletzt. Ich lang meine andere Hand ram am, hielt sein Bauch und zei dat sie kunnen am nu überall. Bloß dann sah wir, dat sein Bauch weer eine von einer Seite bei der andere abgeschnitten. Wenn ich nicht nur die Lehrung gehört hat innerlich, würde das Mann seine Darm verloren haben, während seinem überall. Heilige Geist schafft durch mich, zu meinem Rade von dieser Sache, woran würde er könnt, sein Leben kost. Meint, du wie keine Engel, und ich hielt keine Lüde Stamm. Alles was ich had wie ein Gefühl. Und ich Äwasat dat reich aus Heilige Geist seine Anleitung. Ich glaube, die meiste Zeit wurde der Apostel und Apostelgeschichte auf diesem Weg gelehrt. Einmal, als Paulus reit wie naar de nächste Stadt zu gehen, feilt hij dat Heilige Geist will nicht haben, dat hij soll dahin gehen. Hij will sich in eine andere Richtung. Aber warum feilt hij dat da reich wird? Dit passiert zweimal, vor hij de Richtung feilt, nach Europa zu gehen. Apostelgeschichte 16, 16. Heilige Geist wist, wo Paulus hingehen soll. Du kannst später worden an dit feilen, wenn Heilige Geist zu dir redt. Alles wat braucht, ist ein Bett Eiwe. Heilige Geist ist eine Person. Du leerst am Tjan.
krijg ze als du irgendwem kennenlernst. Vertelt am, frag naar zijn aanzicht. Sei am, wo die dat fehlt. Frag naar hulp. Dan halt stil en horig. Zodat du kost in je hullen kan. Nicht bloß een einzige vertaal. Hij wordt met die vertaal. Einige mensen geloven dat Heilige Geest schafft bloß in je ganz controleerde omstand. Zij geloven dat Heilige Geest zijn jen wordt als zo zwak en empfindlich, dat wanneer weer aan het kerk houst, oder wanneer het muziek niet karakterreich is, wordt hem dat wegdrijven. Want dat zo weer, wordt wie niemals hoopning hebben, dat Heilige Geest ons leiden wordt bij een accident, oder bij een ongeluk met de familie, oder bij de school, oder bij de arbeid, oder irgendwas so, wo das wirkliche Leben alle Tag passiert. Ich bin dankbar, dass die Idee, dass Heilige Geist so sehr empfindlich ist, nicht immer stimmt. Jesus schafft nicht bloß in kontrollierte Umstände in der Kirche. Er deed sogar dort Wunder, dass ein Mann sein Urteil während am festgenommen wird. Der Apostel schafft auch nicht bloß in kontrollierte umgehende Umstände, in aber Wunder und Tekens folgte und wo immer sie gingen. Heilige Geist will auch mit die Typ in die tägliche Leben schaffen. Während du anfängst nur am zu horchen, aufmerksam zu sein, wegen Deepe Fehler, was du innerlich feilst, und dort zu proben, was du hörst, wirst du in deine Fähigkeit am nur zu folgen immer wachsen. Dort kann so ein naturales Part von dein täglichen Leben werden, dass du da meist nicht mal an denkst. Während du eine Verbindung hältst mit Heilige Geist und ruht langs nur die Menschen, wem hij op een van de Weg anschieren wil, wirst du bitte je weinige Ding doen.